Kabawan Balay na ka LP kaday ka school Pynkut no Pynkut. Kabawan Baar kaday ka school Stefan Fernando na Sister Nathan. Ere. Ijo kay bikakatan kibare Sir Afusan na ki LP section kaday ka school Maura RCIT Sister Nathan. Balay, Eskul Kabawan Balay, kaday ka St.john Kabawan Baar, kaday ka Stefan Fernando, Arsta Kamaton. Bat Kanangjat, kaday ka Champion Jong UP, Arhajar Arfusan, kaday ka St. Dominic Martin, Arsta Kamaton. Batas kay Maura, kaday ka Champion Jong Dimintahin sa pilihan mo kalamang dengan kesempatan yang ibadah berdoa lagi. Sesa, mulai bakti berdoa kalamang. Tapti kayaknya kapal bagi penahap ini kalamang. Baru kaji kena ini tapti. Tapti bro, tapti minta. Kublai padar parish padar bangkit yakin oikai paro Jong ka St. Joseph pat kumju Jong ki wei school but api paro ki kena ki pale sim banta gelawan pencengain lang hakin ga Sngi te menta kumni karpat nga karpat api sobaya ngap hendiat bat sobah ya lepai su paisan bat menta ngapin penah ni baka annual sports meet Jong ka school ha parish Nongkasen menta ka Sngi kalakang Kumpulan baru ke mentara sport Kalawai. Di selesok lesan ini syak cua sipang ni. Just who we want to know. If we have our strengths and weaknesses, all I have vision, can't you see? I'm all over, wait for me to stand up for a champion.